Tekereza baramutse bagufunze ukajya muri gereza ukamaramo amezi 11 ubayeho nk'abandi bagorwa bose, hanyuma amezi 11 yashira bakagufungura ugasubira mu rugo iwawe, ariko bakagufungura habura iminsi 10 yonyine ngo wizihize isabukuru y'imyaka 44 y'amavuko. Hanyuma nkaho bidahagije, kuri iyo sabukuru yawe y'amavuko ugatorerwa kuyobora igihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 18, igihugu gipima kilometero kari 196. Umuntu ibi byabayeho afite izina, Bassirou Diomaye Faye. Uyu munsi uyu niwe muntu ukomeye muri Senegal. Yize mu ishuri ry'imiyoborere rya Senegal, aba umugenzuzi w'imisoro, akaba umusimbura muri politike utaravuze rumwe n'ubutegetsi bucyuye igihe bwa Senegal, Ousmane Sonko. Uko nuguhererekanya ubutegetsi kugiye kuba mu mahoro hagati ya Macky Sall na Bassirou Diomaye Faye. Uyu niwe muntu muto mu myaka ugiye kuyobora iki gihugu cyahoze gikolonijwe n'Ubufaransa. Akimara gutsinda amatora, uwo bari bahanganye, Minisitiri w'Intebe Amadou Ba, yahise amwoherereza ubutumwa bwo kumushimira no kwemera ko yamutsinze. Indorerezi mpuzamahanga nazo zemeje ko nta buriganya zabonye muri aya matora. Iyi ntsinzi ya Diomaye Faye kandi isa naho ariyo yasoje imvururu zatangiye muri Senegal mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, aho perezida Macky Sall ucyuye igihe yashatse gusubika amatora, bigateza imyigaragambyo ikomeye yavuyemo n'imvururu zaguyemo abantu. Diomaye avuga ko ari umunyapolitike uhirimbanira ukwigenga no kwigira kwa Afurika. Avuga ko agiye kurwanya ruswa kandi akagirana imishyikirano n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu by'ibihangange kugira ngo Senegal ishobore kuba igihugu gikomeye ku isi. Ni umuperezida w'umujene ugiye kuyobora igihugu cy'abajene kubera ko impuzandengo y'imyaka abanyasenegal bafite ni 19. Ese azashobora gukemura ibibazo abanyasenegal bamutegerejeho gukemura? Senegal ituwe n'abantu miliyoni 18. Aba baturage bikubye inshuro 5 kuva iki gihugu kibonye ubwigenge mu 1960. Abaturage benshi b'iki gihugu batuye mu burengerazuba ku nkengero z'inyanja ya Atlantique. Iki gice cy'igihugu ni nacyo giteye imbere cyane kurusha ibindi bisigaye. 95% by'abanyasenegal ni abayisilamu nka Diomaye Faye, ariko iki gihugu gifite amoko menshi ndetse n'indimi nyinshi. Umutima wa politike n'ubukungu bw'igihugu uri mu burengerazuba mu mwigimbakirwa witwa Dakar. Aha niho hatuye 1/4 cy'abaturage ba Senegal, kandi abenshi muri bo batoye Diomaye Faye. Kubera kwiga cyane ndetse n'ubunyamugi, muri Dakar igipimo cy'uburumbuke kiri hasi ugereranije no mu bindi bice by'igihugu bisigaye. Hano umugore abyara abana batarenze 3, mu gihe mu bindi bice by'igihugu bitari Dakar nk'umugore abyara abana 6 n'ibice 4. Mu birebana n'ubukungu, Dakar ni umufatanyabikorwa ukomeye w'Ubufaransa. Gusa muri iyi myaka Ubushinwa burimo burasimbura Ubufaransa kuri uyu mwanya. Muri Senegal bahinga ubunyobwa cyane ku buryo 1/4 cy'abahinzi bo muri iki gihugu nibwo bahinga. Ubushinwa niwe mukiriya wa mbere w'ubunyobwa bwo muri Senegal. 15% by'abanyasenegal batunzwe n'uburobyi kubera ko ni igihugu kiri ku nkengero z'inyanja ya Atlantique. Ku mupaka wa Mauritania na Senegal bahavumbuye peteroli na gaze, none kompanyi z'Abongereza n'Abanya-Australia nizo zigiye gutangira kuyicukura. Kugeza ubu Senegal itumiza mu mahanga gaze nyinshi na peteroli ikoresha. Ngiki gihugu Bassirou Diomaye Faye agiye kuyobora. Ubwo tuvuze ku gihugu cye, reka nawe tumuvugeho. Uyu munsi ni nyakubahwa Bassirou Diomaye Faye. Agiye kuba perezida wa 5 wa Senegal. Afite abagore 2, Marie Kone Faye ndetse na Absa Faye. Mbere y'ukwezi kwa 4 k'umwaka wa 2023, abantu batari benshi nibo bari bazi Bassirou Diomaye Faye. Yari umugenzuzi w'imisoro nk'abandi bose babarirwa mu magana muri iki gihugu.
ubishatse wavuga ko yamenyekanishijwe n'umunyapolitike utaravuze rumwe n'ubutegetsi bwa Macky Sall bwana Ousmane Sonko. Uyu we ni icyamamare muri politiki ya Senegal. Ubwo Ousmane Sonko yangirwaga kwiyamamaza, yahise ashyigikira Bassirou Diomaye Faye. Ati uyu niwe jye kandi nanjye ndiwe. Abifuzaga kuyoborwa na Ousmane Sonko ubu mwayoborwa na Diomaye Faye, bikaba nkaho muyobowe na Sonko. Mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2023 Faye yari yashyizwe muri gereza ashinjwa ibyaha byinshi birimo gukwiza amakuru y'ibihuha no gusuzugura urukiko. Mu mwaka wa 2000 nibwo Bassirou Diomaye Faye yarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza, ahita akomeza mu cyiciro gikurikiyeho cya masters mu mategeko. Mu buryo bwiza cyane yahise anatsinda ibizamini byose bimwemerera kuba umunyamategeko muri Senegal, ndetse yahise yandikisha mu ishuri ryigisha imiyoborere rya Senegal, École Nationale d'Administration. Turi mu 2004. Nyuma yo kwiga iby'imiyoborere, Bassirou Diomaye Faye yahisemo kuba umugenzuzi w'imisoro. Aha niho yubakiye ubushuti na Ousmane Sonko bize mu ishuri rimwe. Mu 2014 ubushuti bw'aba bombi bwarakuze cyane, ubwo Sonko yashingaga ihuriro ry'abakora mu by'imisoro n'umutungo utimukanwa. Iki gihe kandi Sonko yaraherutse gushinga ishyaka yise PASTEF, Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ihuriro ry'abakunda igihugu bihebeye umurimo, ubunyangamugayo n'ubuvandimwe. Iki gihe Bassirou Faye we yoboraga rya huriro ry'abakora mu misoro n'umutungo utimukanwa. Icyo yaharaniraga nk'umuyobozi w'iryo huriro ni uko abakora muri uru rwego bose bagira inzu. Muri make ubwo Ousmane Sonko yatangizaga ishyaka rya PASTEF, kuri uwo munsi Faye nawe yari yitabiriye umuhango wo gutangiza iryo shyaka. Ibi byanamusunikiye kera kabaye kuzaba umurwanashyaka waryo. Yanabaye umurwanashyaka ukomeye cyane ku buryo ari we waje gutangira kwigisha amatwara y'iri shyaka, ndetse yabaye umwe mu bateguye imigabo n'imigambi y'umuyobozi w'ishyaka Ousmane Sonko wiyamamaje mu 2019 ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Muri aya matora Sonko yabonye amajwi 16% aza ku mwanya wa gatatu. Mu 2021 Faye yagizwe umunyamabanga mukuru w'iri shyaka rya PASTEF nyuma y'uko Sonko yari amaze gufungwa ashinjwa gusambanya ku gahato umukobwa wakoraga mu nzu zitanga service za massage. Mu matora y'abadepite yo mu 2022 Faye yahurije hamwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora, maze bashinga ihuriro ry'amashyaka baryita Libérer le peuple. Iki gihe batsindiye imyanya 56 mu nteko ishinga amategeko. Amatora y'umukuru w'igihugu nayo yagendaga yegereza. Ousmane Sonko ari muri gereza, kandi Faye nawe yari amaze gutabwa muri yombi mu kwezi kwa kane. Gusa ibi ntibyabujije ko mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize abarwanashyaka ba PASTEF yari itakibaho nayo bemeje ko Bassirou Diomaye ari uzabahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2024. Aha naho hari ikindi kibazo nari mvuzeho. Iri shyaka rya PASTEF ryari rimaze amezi make risheshwe, bivuze ko no kwiyamamaza kwa Faye yagombaga kubikora nk'umukandida wigenga. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka, komisiyo y'amatora yatangaje urutonde rw'abakandida bazahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Sonko ntiyaza ku rutonde. Faye yarujiho nubwo yari agifunzwe, ariko ntabwo yari yarahamijwe ibyaha. Mu buryo bwihuse Ousmane Sonko yahise avuga ko ashyigikiye Bassirou Diomaye Faye. Ubundi ni gute uyu perezida mushya wa Senegal yisanze ari muri gereza? Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kane 2023 Diomaye Faye yafashwe n'abapolisi ubwo yari asohotse mu biro bye by'umugenzuzi w'imisoro i Dakar, ahazwi nko kuri Rue de Tiong. Iryo joro yaraye muri kasho ya polisi ashinjwa ibyaha birimo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma, gusuzugura urukiko ndetse no gusebya urwego rwashyizweho n'itegeko nshinga. Ibi
yabishinjwaga kubera ibyo yari aherutse kwandika ku mbuga nkoranyambaga. Yari yanditse anenga ubutabera bwa Senegal. Icyo gihe yanavuze ibishobora kuzabaho mu rubanza Ousmane Sonko yiteguraga kuzaburanamo na minisitiri w'ubukerarugendo Mbaye Niang. Yavugaga ko Bwana Sonko azatsinda urwo rubanza kubera ko inkiko za Senegal zidatanga ubutabera. Uko yamaze iminsi muri gereza, ku byaregwa hagiye hiyongeraho ibindi birimo guhamagarira rubanda kwigumura ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu. Nyuma y'uko mu kwezi kwa kabiri Perezida Sall yagerageje kwimura amatora y'umukuru w'igihugu bigatuma havuka imyigaragambyo ikomeye mu gihugu, urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwaje gutesha agaciro icyo cyemezo cya Perezida Sall, bituma ahita yemera ko azava ku butegetsi ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka, ubwo manda ya 2 izaba irangiye. Ni nabwo hatangajwe ko amatora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 24 y'ukwezi kwa 3. Mwibuke icyo gihe aba bose batekerezaga hazaza h'igihugu mu gihe uzakiyobora yari yicaye muri gereza. Iki gihe ni nabwo Perezida Macky Sall yemeye kuzarekura Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye n'abarwanashyaka babo nk'ikimenyetso cy'ubushake mu kugarura ubwumvikane muri politiki ya Senegal. Ibi guverinoma yabyemeje itora itegeko ryo gutanga imbabazi ku banyapolitike benshi bafunzwe mbere y'izo mvururu. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 3, iminsi 10 mbere y'amatora, Ousmane Sonko na Bassirou Diomaye Faye basohotse muri gereza. Bukeye bwaho ku itariki ya 15, Bwana Faye yakoranije amagana y'abantu mu murwa mukuru Dakar, abiyereka ku nshuro ya mbere nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Yiyamamaje avuga ko ubutegetsi bwe buzashyira ingufu mu kurwanya ruswa, bukanashyira ingufu mu guhanga imirimo. Mu kwiyamamaza, ikivugo cye cyari Diomaye Moy Ousmane, bivuze ngo Diomaye niwe Ousmane. Yashakaga kumvisha abari barihebeye Ousmane n'ubundi ko ntaho yagiye, ko ahubwo yaje mu isura ya Diomaye. Muribuka ya migabo n'imigambi yandikiye Ousmane Sonko mu 2019 igatuma abona amajwi 16%. Niyo yavuze ko agiye gushyira mu bikorwa kuri ubu butegetsi bwe. Faye yasezeranije ko ikintu cya mbere azakora nagera ku butegetsi ari ukugabanya ububasha bw'umukuru w'igihugu, ahubwo agashyiraho umwanya wa vice perezida. Nawe isutekereza Sonko yavuze ko azarwanya ruswa yamunze politike y'igihugu. Kuri we nta gihugu cyatera imbere igihe ruswa no kunyereza umutungo w'igihugu byabaye icyorezo. Faye yiyemeje kuvugurura politike y'ifaranga ry'igihugu ngo azamure ubukungu. Arashaka gukuraho CFA nk'ifaranga ry'igihugu. Ibi bizatuma Senegal igira ifaranga ryayo aho gukoresha ifaranga rigenzurwa n'Ubufaransa. Nta gihugu cyatera imbere kidafite politike nziza y'ifaranga, niko avuga. Yavuze ko azavugurura amasezerano yose leta ifitanye n'ibigo bitandukanye birimo n'ibitanga amashanyarazi n'ibindi. Perezida Bassirou Diomaye Faye afite abagore babiri twigeze kubivugaho, Marie Konde Faye w'umukristukazi na Absa Faye w'umuislamukazi. Bivuga ko Marie Konde ariwe bakundana cyane. Babyaranye abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Madame Absa we ntabwo barabyarana. Bassirou Diomaye Faye na Ousmane Sonko ni inshuti magara ku buryo umwe mu bahungu ba Faye yamwise Ousmane mu rwego rwo guha icyubahiro ubushuti bwabo. Aya matora yo muri Senegal yakurikiranwe bya hafi na Côte d'Ivoire. Perezida Alassane Ouattara afite imyaka 82 y'amavuko kandi muri iki gihugu barateganya amatora mu 2025. Aya matora yo muri Senegal kandi yanakurikiraniwe hafi n'abaturanyi barimo Mali, Guinée Conakry, Burkina Faso na Niger. Ibi bihugu nabyo bifite abayobozi b'abajene ariko bageze ku butegetsi binyuze muri coup d'etat.